kalifornijskem mondejnem letovišču Santa Monica pa so kritiki nagradili presežke v svetu serij in filmov. Sezona nagrad pred Globusi in Oskarji je tako odprta. Za najboljšega so razglasili Ena bitka za drugo z legendarnim Leonardom DiCapriem v glavni vlogi. Film pa je slavil tudi v kategoriji za najboljšo režijo in scenarij. Nagrajeni igralec Timothée Chalamet pa se je javno zahvalil svoji ljubezni Kylie Jenner. Serija Adolescenca je osvojila vse 4 kipce, za katere je bila nominirana. Nagrajenec za pogovorno oddajo Jimmy Kimmel pa se je za navdih javno zahvalil Trumpu. Voditeljica večera Chelsea Handler se je na odru pošalila glede zamujanja DiCapria, saj je zaradi zastoja v prometu v dvorano prišel tik pred najavo nagrade. Leo's here, thank God. Leo almost didn't make it tonight because he was trapped on a boat in St. Bart's. It was just like the Titanic, but worse because Jeff Bezos was there. Thank you, Mr. President, for all the many ridiculous things you do each and every day. It's been a banner couple of weeks, and we can't wait to get back on the air tomorrow night to talk about them. Thank you, everyone.